Ka jingnang pensateng jong ki bor sarkar ban thungkam thungjam ki bawan thepkam lengba jong a district selection committee Hariboi district kalapan kala langkenya yang ki khun samla watkam yagini kintin la kren ba Arnold Sengkli ubri presiden jong ka seng Riboi Youth Developmental and Social Organization haba penpau halor ka jing penslem ban penmi ya ka thup kerteng lane ka result jong ka examen kebalade penlong nadu usnem arjar arpau Laban kedau bagi babon kisamla ki bathepkam lengba ka DSC Hariboi district kila ap kemilanti ban yo ya ka result jong ketika eksamen ke bagi ladap ban tho Henry Hadu menta ka district selection committee Hariboi district kam syampat 8 mi ya ka result watla keladan ka jinglek kerpat bat kentu ya ki bor ki beri pej kentup ya secretary ka district selection committee la kato kanesin bat la kato kanepor Uba Arnold Sengkli ulong ba hakajing keren bat secretary ka DSC Hariboi district Usri Raja Berma MCS ulai thu ba kalong namar kajing penslem jong syanat trikam baper jong sarkar ban pha ya kajing don jong kikam ki balaj badru kajing bom pat la ban penbej ya ka bha thungkam thungjam kabladon kajing ki ke bajur bha hakine ki khantiat banai ki bladam bat kene kajing pensateng ya kene kam kalapan kala langkenya penban ya ki khun samla ki bawat kam hadin kajing pendep jong ki ya kajing pule baper haki kedan pule baper to loba jong ne kapor saisin nagalang jong ika sem RBY so central body ni don ikniat ka jingkwa ka issue lane ka jingdon kam jong ki pai ba samla ke jongi haba ya kani ka issue ka bangi keren menta kalong kabala pensa temang bat kabala pensa lengo ekon samla jungi menin kasni nagalang jungi ngi penkan mau happy ba hadin ba ka DSC district selection committee ka khor application ekon samla na Hariboi district dangi bakla nadu usnam balakhon kadi nadu usnam hajar arpau nadu usnam hajar arpau la khod ya ka kani ka application ban la kondok ru ya ka examination hauju usnam kabar stang nadu upanai Februari ngam no bakla di tat hadu benta kala long license di tat hadu benta kani ka result jong kani ka examination om parla man penmi dakate ka department TKI ka ba sngulungo kalong kai ka basngaw kalong kamdi ka jungdong jungno kani ka jungdong jungdunong joki khun samla ke jongi mentala license ki khun samla joki ki am ya kani hadu ta hadu ta khaliman kimpermi kala juga sem hapusna kumbacho perkemau kala lek kendu yo chairman yo secretary jong kadisi hakaba nakalang jongi gila dawa ngila bu jeng tho ampu ba 80% kalong namanta ki local residents jong Hariboi district kata gadi jing dawa jungi hagat ko por tika jarang kan no hagat ko por bala dia perle gani ka dono ka jing kiwil lumala haibadi mat kanika reservation policy jong kame gele jungi ka jing pen kre ban pentre ya ka rustar di lumala ka de ile se di nak takadau ba la pending kanika result bat penmi ya ka result jong kani ka examination tikai ka bangis ngau lungo kalong batat hadu menta kai ka failure jong ki department hangne ka pau ba hadu menta ki department ba per kim nomla ban sumin bat penkre ya kani ka state reservation roster system hakaba kumenong hakaba ka department subuh ka health department menta kapha lightly southly ki bakan post kam kedau kitu bakan pos kide ki jongno kila bende jonggoro kila bende konsistentia kila bende onresa kidon komita de ketan hadum tan agak joki kim patha ya kita tharai lo yo le se kade ka failure jongi kini department de ke ka bangi kwa ban ketu hangne la shisnam tam la license menta ya kane ka result la pan la hul la persangnya manu beduk ki khun samla ke jungi ka ka bangi kwa ban kran ne ngi kentu ya ka di department ba ya ka government ba ha ka ju por kham tam ki department ba kide
mardot pendam no ya ke state distribution roster system kenang makan long lang kenya ikon samla gi jongi laisna pura ki la am ya gersol bale ngla ban pendam ya gersol ngadarai balada ki department ba pher ki la ban pendam ya ni ka roster system maybe in just 1 hour solar out ya ka result na kalian ka DC ngishu mundur kapta temendin ngilai kendu ya ya sekretari jongka ni DC hapo riboy hapo DC ikendu ya Raja Brahma ubade ilu FCS ubat hukum sekretari juga ni DC ila bata ini bat kalian cumi ila kamde kasin kam kong bagi kendu baik keren ni kadai kasin hakini ki banai arsin nilai kendu ini ya ipo ini harus powdering ni banai bangan penbed yang ni ban khon meeting hadin kata menin imparla kon bin la persyaman kon bin meeting Teka egi jumpa taji ke dia failure juga department maper kimla masumit ya roster still roster sistem adu mentah kata-kata apa saat yang kan di ka result juga di isi di nakaliang jongi ngila kerpat juri bakat bama sebaban pendem no ya kan ni kaba de ban pendem kabla saat yang tak senam kajunglo no kalong konsum lagi jongi kibala up mi lanti ya kan result hadut dan mentai kiwei ki bakan pos ki dot shubun ki bakan pos ki dot hapo ki dot menambah per tang namar bakasa kan ki nomi on pa po DC jil la ka DC kalau ada perpelong nadu meno la de sakaton ka baare or se ka DC kalau la perlong la de sakasin ka baar ka DC kalau la perlong ta hapo ki laisna kata ka di cuma to ini kena asam la jumi la ka DC ka pansa da ki snem kumne kai ga jilo no yo le se don uba balong babar age kyo lahir kata umlasyo pun apply tika ka jengken tu na kala jumi ni kerpan ya kestit rustar badi man pendam no bagi kena samla jumi kemudian berlong kenya bagi kena samla jumi kin sah gondom ba ki kena samla jumi kin yo agi jom ki kam ki jam kadai kata ka jengker pan jumi ya ka DC ka jengker pan ini ya ki department baru sebab berpenkeren no berpendam no ya kena state rusal sistem bad lada don't come banle kino ki biya chakmaro nagalang cumi ngikloi bari trilang ban ki kandidat ki kandidat ki blada apply kini kam tang ba sebab penmi no what nom perlu kenya na bataki khud sama jongka dong tatai nam takari bat kan jibendrui kata gadi cuma om ni tangari boy kan ri habaro pasti kadang sa ndike ega main kuba kalau ni ketujuh ba ki department paper ke pendam no ya kan ni roster sistem berpa kanang ba nakalian kan diisi ro kan la no berpendam penni kan ni ka result kanang ba kan long ka jung toy namta ki kon samla ki jongi de jengkar pat hi ka long ba nakalian jongi kum kasan ngi ka pat ya baro ki itu kandidat ki bla apply ki kam paper posisi bakin don kami sim banyak trilang nam ta ka bha kami ar ka jongki om don kano ka jung toy jung non ni ka jung toy ka jongpi ka jung toy jong ka jaj menriu ka jongi ka jung toy ki kon samla ki jongi kata ka de ka jingkar pan ka jongi ya ka gomen ba ya ka DC bakin sabha berle no kam kulai ban penmi ka jingkwa jingi kalong within this years ni kwa hapo nusna within this month hapo ni Disember ngila kwa pendem no ya kan ka result ba declare no result kabla kabakila tristom ki bakila shastom dala ki arlaisna kata ka diga kubur ke jumi ba ngi kwa ba baro ki ba ni shimenta bana ga jing kershan ne kan kana ba ngidang yo shu ki jing mentoi shibun chakaman nam ta ka kam ka jam ni kena sama be shibun